Kahenya trip National Youth Front Northern Region mentak sengi ke arpun rutrik nailar kelap penlong ya kajing yelang priang burom ya ki rang bat kithe ya kun kiti jong kejela ki balawan ra ya kanam bat ke burom da ka bak khuri kita kema haki kerdan baper bat ya kate kajing priang burom la penlong haplau jong ka office u district transport office Nongpo Ribhoi district ha kane kajing yelang pen ku burom lawan mendon bentab da uba Hastings lengdo president u Alfred Malay usketri lembat kiwe de ki dekhon kumban shiatu kini ki rang bagi the yakun kti gejela kila mikmat nagari India syakaransan yakun kti World Arm Wrestling Championship jong snem R1000 arpusau kaba sau pusan bat ka World Para Arm Wrestling Championship R1000 arpusau kaba arpunru kaba lalong ha Moldova ya kaba kila yo ban khur hadu khandai tli kita kama hagiransan yakop yakun kti ya kitei ki khandai tli kita kama la yo ban khun da ka kong starina jasien ya kaba la yo ban khur ya katak ma rupa hakajeng yakun left hand Grandmaster Woman kaban rupo keji bat kata kamar nong ha kajing yakun right hand Grandmaster Woman kaban rupo keji kakong Margaret Pathau kalayo ban khuri kata kamar nong ha kajing yakun left hand Master Woman kaban rupo keji bat kata kama rupa ha kajing yakun right hand Master Woman kaban rupo keji kakong mi snobha rambai kalayo ban khuri kata kamar rupa ha kajing yakun left hand Grandmaster Woman kaba prapo keji bat kumju akajing yakun right hand Grandmaster Woman kaba prapo keji kalayo ban khuri katak marupa oi Margaret Pathau ma winyawan segoti ban syawi i ban wara ya kaburok nam ta jela hamtam ta kasni kalau kasi ba terpang bang pangaktif ba presiden ila itu ba kidon ba samut iba ya simenta ya kene kaji kun iba represent ya kari India bi kijungi bat kini sangut kiwara yang ka burom na kabenta ka jela ka jungi tulong siya kay ka bang isngungu uble mo uble ubalong rekat bat ki hadu ka jinglek ka jungki ngenge ba uladong rekat bat ki hadu ka jingile ka jingi wat kita ki bam sum lapoi lu hakathong ngenge ba kinang poi sa kathong namut panong bat penduk man simi pi mo persyang bat trisitom amar ka jing trisitom ka wara yuso jong ka jing job tengenge ba kisam ki banwan wanum subu nut amar ka penkre na kaliang kaseng kalong hakdak kumba kilay itu engamane te pipriang be yakani kasi amar kani kasi kalong ka history la bono jong lusnam arjar arpusau ba kikon samla jong ka jela ka jungi ki warra ya kana purom nagbenta kari India mo hakka keteng jong kari India ilong kinong song snong jong ka jela ka jungi so kemen bat so proud adu kata-kata badon laingot na po kini kiba yo kini ki kusnam kilong na po kathem ribhoy kabi ke jungi ta kalong ba ngi da so kemen ku weni ki jong snong jong kathain ribhoy mo ayo so na umden idon to ilok jing ba roki ba ilaktip mo dan idon sing weni na po maubri ba hayek ba sem jong ba mo phneng te so kemen ban yu ba kini ki long keme ke jungi ki kun samla jong ka jela ka jungi jong ka district ka jungi ki laki ba haki liang banjele kai ni kerpa di kasokaro bahkan simkia yakini ki kun samla ki jungi bahkan petlem yaki kumnu ban ai ke lat ke jungi rap ki knang bakinang la syu ban wara sibun kita kusnam nang menta ka jimento jong ka jela ka jungi mo baka jela ka jungi kan yo nam baki don sisa kita ki sport man dan ki sport women na po ka jela ka bait ka jungi nakaliang junga ngam don ni bonong ipin re to ble ka jusuk ku ku do ipi nang ai pi ka met ka phat ka pagoi pa khia media bano ka jo nakaliang junga ni le das ko e ka program ka bana reply ila yo am iwi master koi berkat koi hidup di kelebihan di kantor EU nomor minta kemiyo na India youth category panunyo yang bronze medal dalam saya so mention nak bentar jumlah jom Meghalaya di berapa ribuan medis state Starinaru malung grandmaster dalam medal wakam so na kadena bentai sinibi singkling lihat singkling le reshitom shisha bangi lawan betul nomor weight category jatuh dan wingwood di la qualify do bronze ya so ko man shibon ya jitristom ju jinyo di thong he khamtam na mata hiugot paliat pat nila ni kham karman sho ben yo visa
kelas tertarik ke bakatu mengira dia beni ni step kio eka visa di la qualify bronze so kemudian syukur kini region kini ada jadi yang lah dia pak kelong this time pan mau